Zamislite 14. vek, doba kada je prosečan evropski muškarac bio visok jedva 1,65 m, doba mačeva, oklopa i sirove snage. A onda, zamislite trenutak kada se u prepunoj dvorani u Skoplju, na Vaskrs 1346. godine, sa trona podiže jedan čovek. Kada on ustane, žamor prestaje. Diplomate iz Venecije, vlastela iz Vizantije, gardisti iz Nemačke, svi moraju da podignu glavu visoko, ne bi li ga pogledali u oči. Govorimo o Stefanu Urošu IV. Dušanu Nemanjiću, u istoriji upamćenom kao Dušan Silni. Legenda kaže da je bio visok neverovatnih 2,14 m, ali da li je to samo mit stvoren da uveliča njegovu moć? Ili je najveći srpski car zaista bio fizički gigant, gorostas koji je i telom i duhom nadrastao svoje vreme? Danas, uz pomoć istorijskih zapisa, forenzike i sačuvane baštine, otkrivamo istinu. Da li je Dušan zaista bio div od 2,14 m? Da bismo razumeli koliko je Dušan bio impozantan, moramo prvo razumeti kontekst vremena. U srednjem veku ishrana je bila drugačija, bolesti česte i ljudi su generalno bili sitniji nego danas. Čovek od 180 cm bi se tada smatrao visokim. Čovek od 2 metra, on bi izgledao kao biće sa drugog sveta. Vizantijski istoričari, koji nisu uvek bili blagonakloni prema Srbima, Dušana opisuju sa strahopoštovanjem. Ničifor Grigora, savremenik cara Dušana, piše o njemu kao o čoveku izuzetne telesne pojave, višem od svih drugih ljudi svoga vremena. Pazite, ne višem od proseka, već višem od svih drugih. To strahopoštovanje nije bilo slučajno. Dušan je znao da je pojava pola moći. Njegova visina nije bila samo biološka karakteristika, ona je bila političko oružje. Kada bi stao pred neprijatelja, bitka je često bila psihološki dobijena pre nego što bi mačevi sevnuli. Ali reči hroničara mogu biti preuveličene. Gde su dokazi? Prvi i možda najzanimljiviji trag vodi nas do njegove lične garde. Poznato je da je car Dušan, nepoverljiv prema domaćoj vlasteli koja je sklona prevratima, formirao gardu sastavljenu isključivo od stranih plaćenika. Na čelu te garde bio je vitez Palman Braht, Nemac. Postoji istorijski podatak koji se graniči sa legendom, ali ga mnogi izvori uzimaju za ozbiljno. Dušan je zahtevao da u njegovoj ličnoj gardi može biti samo onaj vitez koji je visok preko 2 metra. Tražio je sebi ravne. Legenda kaže da je Palman Braht putovao širom Evrope tražeći takve ljude. I našao ih je. Navodno garda je brojala 101 vojnika, svi preko 2 metra. Jedini koji je bio viši od svih njih, car Dušan. On je bio onaj 101, onaj koji predvodi divove. Ako je kriterijum za gardu bio 2 metra, a Dušan je bio viši od njih, cifra od 2,14 m postaje ne samo moguća, već i logična. Ipak priče o gardi su jedno, materijalni dokazi su drugo. Tu dolazimo do ključnog trenutka. Godina je 1927. Mesto ruševine manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, zadužbine cara Dušana. Poznati istoričar i arheolog Radoslav Grujić vrši iskopavanja. U jugozapadnom delu crkve pronalazi grobnicu za koju se veruje da je grobnica cara Dušana. Kada je grob otvoren, pronađene su kosti koje su zbunile prisutne. Iako vekovi i tursko razaranje manastira su učinili svoje, kosti su bile ispreturane, ali očuvane. Grujić, a kasnije i timovi antropologa koji su ispitivali posmrtne ostatke prenešene u crkvu Svetog Marka u Beogradu, došli su do zapanjujućih podataka. Na osnovu dužine butne kosti i drugih parametara skeleta, stručnjaci su vršili rekonstrukciju visine. Rezultati su nedvosmisleni. Čovek koji je tu ležao bio je ogroman. Procene variraju. Najkonzervativnije procene kažu preko 2 metra, ali preciznija merenja, uzimajući u obzir i onovremenu građu, često dolaze do te magične cifre, oko 2 metra i 14 centimetara.
Da stavimo to u perspektivu, to je visina današnjih NBA centara. Ali zamislite tu visinu sa masom srednjovekovnog viteza koji nosi oklop od 30 ili 40 kg kao da je perce. Još jedan dokaz leži u predmetima. Iako Dušanin lični oklop nije sačuvan u potpunosti kao celina na jednom mestu, delovi opreme i plaštovi koji se pripisuju tom periodu i vladarskoj kući Nemanjića ukazuju na dimenzije koje ne odgovaraju običnom čoveku. Postoji i priča o barjaku koji je Dušan nosio. Dimenzije koplja i težina zastave zahtevale su čoveka neverovatne snage i visine, da bi time manevrisao jednom rukom dok drugom drži uzde konja. A konji? Car Dušan je morao da naručuje posebne konje. Običan srednjovekovni konj bi pokleknuo pod težinom takvog čoveka u punom oklopu. Njegovi konji su dovođeni iz posebnih uzgojališta, verovatno iz istoka ili iz Flandrije, gde su se gajile teške rase sposobne da nose teret diva. Dakle, da li je car Dušan bio 2 metra i 14 santimetara? Sve ukazuje da jeste. Kada spojimo zapise savremenika koji su ga gledali sa strahom, priču o njegovoj elitnoj gardi divova u kojoj je on bio najviši i na kraju neumoljivu snagu i merenja njegovih kostiju, slika postaje jasna. Dušan Silni nije dobio taj naziv samo zato što svojim osvajanjima, nije bio silni samo zato što je carstvo proširio na 3 mora, bio je silni jer je svojom pojavom, svojom senkom pokrivao sve oko sebe. Bio je biološki fenomen svoga vremena. Car koji je fizički mogao da gleda svakog drugog vladara Evrope. Odozgo. 2 metra i 14 santimetara. Čiste srpske istorije. Ako vam se dopala ova priča o našoj istoriji, lajkujte video i pretplatite se na kanal. U komentarima napišite o kojoj još istorijskoj ličnosti želite da čujete istinu.